Hello guys and welcome back to another video. Mayam ngasidi 2024 gi aroiba numitne. Ado ngasidagi 2024 se loikraba matungda koi hayengdagidi anoba chahi 2025 se haudoini. Ado 2025 ke ba detail oiba head haidi 2025 ki isa gi pokpa numit ki matungina detail oiba reading so ai tabu tawzarakhige tawbatabu ngasidi lakadoriba anoba chahigi January month se haidi January tha sida kari thoklakpa yabage kari chechinba yabage chingmagi maramda ngasigi oiba reading se tawjadoine ado 2025 na lakpasida ana ayek loinamak phaba adagi chawkhatpa pesa nungsa paiba daw yaba chahi mo oiminarse mayam loinamak ado ngasigi oina reading se pile ani thokna khaidokjagani pile A amadi pile B ko sigi orange idol figures na pile A sigi gray idol figures na pile B aduga oracle card ani sina dum supplementary na sizinazarani ko ado lakadawriba anoba chahigi anoba tha ahanba tha January month sida kari afafata pige habado mayam pani winnerse pile ani sidagi apama pile amam choose tawbiro aduga ngasigi reading se taminarse ko aduga hena personal reading tawbiningba singi oina Instagram link to aigi description box ta hapcharamge Instagram da message thabiraga isagi personal slot dum lawbiba yani ko dunga sige oina di January ahead ke ba general reading se yengminarse pile do khatbiro ko so ahanbada koi pile A ko sige idol orange idol figure se natragana pile A choose to be bachila now singi oina January month kari pige habada koi first and foremost yana positive waiba sigi oracle deck se hana yengminase ko positive card ngaptani sidagi tholaktoise ai adom mathang extend tawjarake ado card hana loinamak draw tawjakhige ko Adya Kali Shavama Kali that's all aduga koi hojik sigi oracle deck se amuk sizinarase pile A gidamakta January da kai phangge habado ko January month gidamakta kai phanggadage habado yengminarase the Ace of Light Akasha you're already doing it ko sinayre aduga khoi hojik men tarot deck sidagi kari phangge lucky finance ki health ki ko guilt innocence laziness control card kitang hada pabagi nanthokpado oyeba ado sumaina randomly chongthorpa card se dum lawdi lawe but still mayam chongthorpanina lawong khangdabagi aina amuk reshuffle tawjabane ko the miser ko trust so that will be all howzik pile A khanbi bachili now singoina January hariba month se lucky oina yengba matamda innocence hariba card se thalai ko sigi innocence hariba card gi matungina pile A oibiri bachili now singse lakadariba January month se lucky oina adum above average ta laigani ko haidi daw thum adum laiba luck adum laiba hana haidi luck yam yaramdaba kholamdaba tawraga su lucky ba doors and opportunities khara adum open up tawba horakani aduga luck adum haidi lucky ba door mayam adum open up tawpi yabagi possibilities lai isana adum haidi isagi oiba matang matam chana ko haidi adum daw se adum yarakpagumba flow lerakpagumba adugumba adum thengnarakani ko aduga lakadoriba January month se isagi past ki haidi 2024 hariba chahi sida thengnarakpa anxiety and stress kumba go through tawkiba natragana isana 2024 da tawkiba asoiba kharagi
kitang haidi reflection khara January month sida khara lakani ba ko aduna isada kitang some sort of guiltiness kumba haidi ai adu taramdrasu phadawni adu decision chu laramdrasu phadawni habigi kitang guiltiness kumba khara di pharakani ba ko but still that's not a bad thing because guiltiness khara pharagadi isana soikiba gumba leraga su matungna muk soidanaba isada semdokchanaba tanja ama phangjabagumba adagi isagi past ki mistakes indagi lesson ama learn tawa phangbagumba adugumba singse January month sida phangakpa yabagi chances layeba ko aduga January haiba month se ngasagi chahi hauba oirakpagi isana irang langba adagi kitang excited oiba khotpa tawringaida haidi tawgadaba thabakna tahauda tawoidaba thabaktan hena matam manganbagumba adugumba khara tawbadagi isagi oiba opportunities kumba kitang khuttagi miss tawkibagumba slip tawkibagumba adagi yam hena productive oihaudabagumba adum khanghaudana suddenly phatlauna tha se loisangibagi mongna tawba adugumba khara thengnaba yaebuko aduna hoi chahi haurakpani nungaigadabani langgadabani but still yam hena hekta obsess oiba adagi yam hena hekta extra oina langthoba khotokpa tawbigano isagi tawda yadaba ithauda su khara khara focus tawbiyo lazy oibigano productive oiba manjaba oihanbiyo haiba advice se phangeba ko next finance ki ni ngapa matam da control hariba card che tholai ko so financially 2025 ki January hariba month sida by oibiri chilinaw sing ina paisa nung sagi ba openings dum lerak pi financial openings dum lak pi aduga paisa nung sa se isagi control gi manung da khara khara leiba ngamakpa haidi hana yamna paisa nung sa tight oirambagumba budget haidi phasana tight oirambagumba leram targasu January sidadi isagi oiba control da kitang lakpa ngamba haidi pura hekta paisa jor jor lakani habna tragasu kitang haidi stable oirakpagumba isagi control da kitang lakpa ngambagi possibilities khara layeba ko adum paisa nung sagi flow khara lakadauba lay sigi miser hariba card chi matong inasu aduna isagi oina dum wealth ki oiba flow financial gi oiba flow khara di laigadauri aduna isana paisa nung sa se am lairena hekta excessive spending tawthopagumba or careless oibagumba di tawbigano lakadoriba anauba chahisdagi isagi resolution nama sembiro phajana paisa nung sa spend tawbada wisely spend tawbiyo isagi oiba saving ama adagi isagi oiba haidi tungsinjaba khotsinjaba ngamnaba adagi spend tawbada wisely spend tawba khotpa admain tawbiyo hekta excessively spending tawbigano do financial gi oina flow budi dum leiba yabagi possibilities uyeba ko next trust hariba card che tholai ko sigi trust hariba card chi matungina pile a khanbiri chilinaw sigi oina January month se adum isagi akoibada lariba mi singse trustworthy oiba adagi isana thajaba yaba maruk mapang adum punba phangba or anoba maruk mapang thengnaba phangbagi chances adum leibi yai relationship kumba leibi ba chilinaw singi oina adum relationship to the trust adum depend tawraga yam phajana adum bonding form tawba ngamba relationship haidi hena adum stress kahani strong oina build up tawba ngamba aduguma adum piri friendship kumbagi su adum aphaba haidi friendship zone do phana adum chatpa yabagi possibilities adum piba ko aduna overall oina January month se adum hoi aphaba su myam ama lay negativity su khadum yawi duna balance out tawraga adum chatpa yabai possibility uyiba ko and then the koi positive oracle card tal kai laki haba matamda chintamani kali ko si card chi matungina blessings of victory over enemies so 2025 ki January thasna horpa matamda isana past ta lerakpa enemy chi haidi isada aranba tarakpa isada soirakpa lalakpa miyoi singdagi isase haidi nanthokpa ngamakpagumba adagi isana achumba tawjaruba khargi aphaba mahai phangjabagumba idagi isagi oina adum aphaba blessings mya ama isana laludragadi soirudragadi isagina aphaba mya ama adum piriba ko January month sida adagi Aja Kali hariba card chi matugina your life will be full of light and happiness ko 2025 hariba anoba chahi sina lakpadagi isagi life se anoba mangal ama phangba anoba haidi glow ama phangba brighter side ta junction mangamba adagi life se positive side te hena junction mangambagi possibility shi dum piba ko and then Shama Kali hariba card chi matungina blessings of good health ko ana ayek leramba pumnamak 2025 ki anoba chahi shigi anoba thasna lakpa matamda ana ayek singdagi haidi phagatpa ngamjaba adagi nada yektaba good health ki blessing adum piye ko aduga coming to the oracle deck first and foremost the ace of light ko ngasagi sigi card china su pikibado haidi anoba chahi sina lakpadagi isagi oina anoba doors opening torakpa anoba mangal phangakpa anoba side ta life ki anoba side ta junction mangamakpa brighter side ta junction mangamakpa possibility pi you're already doing it haidi isana mentally kitang stress leiba khotpa overthinking tawbaguma tawragasu tawbigano maramdi lakadoriba anoba chahi sidagi mentally peaceful oiba
physically healthy ꯑꯣꯏꯕ lifestyle ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ emotionsꯇ control ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ lifeꯁꯦ appreciate ꯇꯧꯕ ꯇꯝꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ. Last but not the least, your guidance is divinely guided. So isagi intuition haidi isana sina phagani sina chungani khanba decision to the stick to biyo lakadorba anoba chahi sidi be your own guidance ko isana isagi own guidance so biyo isana isagi damta strongly lepi you have advice se card tai phange bako. So pile A ge ba January ahead reading se sida loire stagi ma na lawba ya advice no shin biraga mathangi reading amu ngai minarse ko. Hey guys, mathangsinna akoi pile B ko sigi gray ideal figure se natragana pile B choose to be by chilinaw singi oina January month ta kari kari aphapatta pige habadugi maramda reading se tawdoine ado pile B gi oina khoi hojik khwaidagi positive oiba oracle deck se dagi oracle card khara hana pick tawjage ko. Matara blessings of business success ko. Ay adum horen phajana adum explain tawjarake hana phajana yengminagi se ko. Hanuman or Bajrangbali. Bhuvaneshwari ko. Maina pire aduga koi hojik oracle deck sise sidagi mo pile B gi damakta kari kari oracle energy pige habado ko. Adu yengminarase. Pillar of light. You're already doing it. Transformation ko. So I think some big changes are coming for you. Pile B gi oina big changes khara anoba chahi sida lakadawba male. Ado khoi hojik main tarot deck sidagi amuk kari kari phange pile B gi damakta habado mayam punna yengminarase ko. Ace of Wands. Pile B gi January month ke reading. Ace of Cups. So major cards ngaktani ko tholaise. Winter ni na ingmani na hadi sinusitis laiba khogidi adum khadi ware. The Tower, big happy changes. Hadi like life se phasana transform tawgadabagi mawong khara oi ko pile B gi oina. Hadi big changes oiba card na ama tholeba Page of Pentacles. Yamna achoba major changes khara lakadori major hadi card ngaktani ko thoise. So far so good, positive card ngaktani hojik phawbada. Queen of Pentacles. Last but not the least, a card amatanga draw tawjage. Ani thole. Knight of Pentacles, Five of Pentacles, reverse ko. Loinamak adum lawjare card se. Ado ay card sina kari message pirige habado ay interpret tawjarage. Pile B khanbi by chilinaw singina first and foremost lakadoriba January hariba month se career gi oina growth leiba yabagi possibilities pi ko haidi isana mamang chahi habadi 2024 gi whole year sida hotna jarakpagi oibi yai natragana isada lakadoriba January month sida khangawdana suddenly sageba opportunities ki door khara open up tawbagi oirakpa yai isagi oina career da growth khara dum experience tawba yabagi possibilities uiba isana phajana consistent oina hotnaba khangba kanba adagi phajana haidi patience leiba khotpa taw taragadi isana opportunity si dum grab tawba ngambagi possibility su pi pile B gi oina lakadorba anoba chahi gi anoba month sida career da growth leigadawbagi mami se taye ba ko.
relationships ꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ relationship ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒ relationship ꯂꯩꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ relationshipꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ step out ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯟꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ relationship and bondingꯗ ꯍꯦꯟꯅ strong ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ emotionsꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ like romantic ꯑꯣꯏꯕ energy ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ drive ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ friendship ꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ friendship ꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ stronger bonding ꯄꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ catch up ꯇꯧꯅꯕ ꯐꯪꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ friendshipꯇ ꯍꯦꯟꯅ strongly build up ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ relationships and bondings friendship ꯀꯨꯝꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ included ꯍꯥꯏꯗꯤ strong bondings form ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ possibilities ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ Page of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯟꯁꯦ ꯂꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯛ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯃꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯂꯛ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯂꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯐ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ above average ꯂꯩꯒꯅꯤꯕꯀꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ financial stability and financial flow ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯐꯝ open up ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯖꯣꯔ ꯖꯣꯔ ꯇꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯂꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯂꯦꯞꯁꯟꯕ ꯉꯝꯖꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔ freely ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯖꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ stability ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ possibilities ꯂꯩꯌꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯔ open up ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ and then sida Knight of Pentacles ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ financial flow ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ it's a good thing but ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯦꯛꯇ misuse ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯄꯩꯁा waste ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ saving or ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ planning ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯣꯔ ꯖꯣꯔ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ disappointments ꯑꯗꯒꯤ setbacks and failures ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯧꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤ Pentacles Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, and Five of Pentacles reverse ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ vision ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ first monthꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ financial doors ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ open up ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤ financial flow ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯏꯁꯥꯅ wisely and ꯍꯥꯏꯗꯤ misuse ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯗꯣ ꯇꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯂꯩꯅ calmly ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ assetsꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ like ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯂꯦꯞꯁꯟꯕꯤꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯖꯒꯥꯗ waste ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ stabilityꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ stable ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ wisely use ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯗ ꯇꯋꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯇꯋꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗꯒꯤ some sort of big happy changes ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯅ manifest ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ some sort of changes ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ manifest ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯅ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯅ vision ꯄꯤꯌꯦꯕꯀꯣ Coming to the Oracle card, ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ Transformation ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯀꯣ Transformation ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐꯇ some sort of deep healing ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯄꯥꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥꯁꯇꯒꯤ heal ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ mentally and emotionally strong ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ physically healthy ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ some sort of transformation khara lakadauba leire 2025 ki anauba month sidagi January month starting month sidagi isagi life se afaba side ta transform tawnaba isana su haidi change to the flow tawraga adapt tawraga chatnaba hotnabiyo na haiba ko and then you're already doing it haiba card chi matungina control your emotions control your overthinking ko lakadoriba anauba chahi se isagi oina afaba mayam ama piye sorry ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯤꯡ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯨꯏ ꯈꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨꯏꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯣꯡꯉꯣꯏꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕꯒꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ further continuing to the reading you're already doing it ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ energy cardꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄꯥꯏꯜꯕꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ first monthꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ growth abundance ꯑꯗꯒꯤ luck ꯑꯗꯨꯝ open up ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ emotionꯗ overthinking ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯗ trust ꯇꯧꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ
trust yourself, love yourself haiba advice se men oina phangi aduga isana isase enough oi isase haidi hoi hena grow tawna ba hotnabadi ai but still appreciate whatever you are having now ko dum appreciate tawba tambiyo na haye lastly pillar of light hariba card chi matungina lakadoriba anoba chahisdagi isagi oina anoba doors mya open up tawrakadori isagi su aphaba mya mama open up tawrakadori aduduna isana trust tawba haidi ai si decision jela or dc ai gidamuta best oinina khanjaba isana isagi damuta phaina khanba decision jing adapt tawraga chatpiyo na haeba ko lastly sigi positive oracle deck sidagi koina matara hariba card chi phangi so blessings of business success isina pile bi khanbi we chili now sing goina lakador ba no ba chigi first month sida career go magi growth lebi ai nga sai na haiza kre ko so business to ba chili now sing goina business line da junction be chili now sing goina di hen aphaba business ta chaukhat pa adagi business ta profit leiba adagi luck leiba opportunities anoba open up tar pa du ma myam lak pi ai business ki oina aphaba blessings myam pi duga hoi overall oina career ge sudam growth pi ko and then Bhubaneswari hariba karchi matungina blessings of beauty and material prosperity ngasagi isagi ba financial door ma ma open up tawpani na isana lanthum sana lupa leption mangam janjaba materialistic oiba assets ma ma leption jaba ngam jaba isagi imung manung da oiro gari bu leption mangam babu oiro natragana haidi achouba jaga da bu oiro assets leption babu oiro maina materialistic oiba properties khara sudum leption mangam jaba adagi isagi oina healthy oirakpana maram oiraga isagi na personal glow lakba beauty ge ba blessings sudum pi ba kwa last but not the least Hanuman or Bajrangbali hariba card chi matungina palbi khanbi ba chilinaw sing ina blessings of strength and protection ko negativity sing dagi vilai sing dagi protection phangani haina isana manifesto mina se lakador ba coming year coming month se ko aduga isagi ina dum health ko bagi so dum blessing phangada bagi mami taye duna overall oina palbi khanbi ba chilinaw sing ina January month yamna positive and healthy eba month ama oigadori haina card china specify tawe ba ko so palbigo na su reading se matang swai da loizeris tagi lau ba advice no shin biraga matang reading mo ngai minare se ko thank you for watching